onda mi isto ono važno. Samo se malo još dalje od Riga, ne smiješ biti. Okej. Ja pojel da je samo tako. Sad vidite ćete se mire pa hvala. Sad samo šaku, ne, prošle
Ivana Kliziću, Dominik Stojanić i Henrik Kurinski. Neka se pripreme Miroslav Smolar i Gorna Berka. Ring 2 neka se pripreme Miroslav Smolar i Gorna Berka.